right to Muranga, Taulito Maragua. I may Utara Kinya Hauri, had to have a pioneer. Pioneer school. There's a very remarkably respected school at all pioneer. Get up on a Ori. Okinyako with our Sam Mari. Marago Basamari. Yes. Yes. Go Sam Mari day. When I'm with all Kagia, he has serious beef with the entire village. Neke marora ni anaitura. Isi Kagia has a retail outlet. Not only okay, outlet ni generator in Niareka outlet no army abatia. Outlet ni sawa daga hadu harago ini negad. Niareka loko shop. Yes. No the wake na itura ri. Ora umera hau. Yes. Nego koba kana neke itura reka. Tigo koba extortion. Extortion, fleecing, and conmanship. Yes. Ni ara accused ali maika na yena go sa. Samari. You see duka kati duka ide ko na stock onyige. You see kura do maitagirwo murigo wega. Duka ide sieta go general shop. Yes. They actually stocked either weekly and depending on the perishability monthly. Yes. Ide kule general you're serious. Yes. Hana depo. It's like a depo actually. Yoko kona roria horo esco. Ekajitani na gate ya na thutha. Murigo gekatia. Okondorio. Yes. Ndio ko ginya na store na thutha. Yes. Na nikole uduka cia hand to mouth. Isa puragiro na faithikiri. Na nduthi. Yes. Na no ukiriria mobile. Yes. Mwene ahinga wira hwaini na inuka na store ko yothe. Na matindo kana yothe. Kwido mona ni si negligible. So no onekana we mundu actually very retrogressive ukino kia to nyoi. Maino kile is valuable. Alemenda ya metongi ni mamekuaga. Yes. Ngata ni odo abea. Ni ya Kagiari. Is that kind of shop. Ni ya kalidari. Ni akoragwo modo opinion leader. Ko thini wa itura. Na kuratu ekahe andu haroka muthuri ogwitwo riri. The county commissioner. Yes. Ni muthuri wa nyomba kumire. Sipora kimera ni wega maibererie ke. Delegation. Yes. Ya gutuka county commissioner. Ezi bwakiono ni arethaga thage. Ni arathaga te mucamanio. Na ndocio rakire wa hina hine kuhorerwo tuku. Rucio turokanire. Yes. Agi aragia hatire gena sibu. Waugane county commissioner. Ni sawa. Ni turando twekira mbaji cia kiama. Badges ya kiama. Tio political. No do wegie security na maendeleo. Yes. Kagia ari. Eto mutumi yake na kenda ikoretwo ekuori. Ni akoretwo gukunyairo vikwa mundu we. Akiamukira agithie what do you call this appointment. Yes. Yagithibitari kana. Yagithibitari. Leo Kagia arona nduka yake ri. Kuhiga ni hathara. Yes. Atondu heka guka yake maikara nako kuuri. Gako gathomagirwo area iyo. Yes. Kamwari ukorwo kundu gwitagwo what do you call this far east place? Qatar. Yes. Arakiwa atiriri. Ukachaimoni. Ni wengo tigira haha. Kecho wendio tabungua nini? Nduka. Wendio tabungua nduka. Siwena njua mbei ya vitu mengi? Ni nini hunjui? Akamoria. Konja tuende angalia. Murika ile ambayo amefanya njua mbei? Azile dawa ni how much? Pea moja ni 15. Yes. Na zile nini za stove? Hizo sinunuli wangu sana lakini mtu akiuliza sinatoka Ndambe ni ya mshini. Yes. Kuna kitu kingine umefanya njua? Okay na zile za nguruwe unasema ni Holandi. Hii mawe hii. Mawe hii na kunya ngapi? Hii ni kiro. Sasa hiyo nachezea 270. Yes. Sasa nanga ndio mathogora mothe. Yes. Arake handiro over. Yeah, handiro over. Naraheo the ledger. Na hilo kwanza kabisa kuna kitu tutasimamisha kesho. Kesho mandeni mtu akikuja unamwambia hiyo imesimama.
Hiyo ngonja mwenyewe. Sasa umeshika mchuri Simoni? Niko poa gooks. Sasa mimi niko fiti. Simoni Timukuru is in primary school. They're about after just before junior high school. Yes. Like that's 5. No then no okay there. Simoni ni atigirwo nduka. Ni atigirwo nduka na atinda. Yes. Muthuri ti Kagia ari okuri ariri. Arahurirwo thimu. Mayoka kurekeria mucemani. Ni mutumia wa itura. Kagia. Oi. Ni waruthu. Iwaruthu. Ndirakuria atiriri. Bini nyenda utwara no ria gukihana. No kuria gukuria atiriri. Yoria. Kai wenda kiganda giaku gia cukari gwaku. Niki. Ndaigua itura ingi marigurite cukari gwaku Ori. Au mothi. Guthie kiganda. Kagia kamura. Akire wega mangurire. Ndina nduri hau. Ndaigua ro tigaire nduka ri. Ni autemenga o wega. Motoi. Cukari. Cukari wendagia ate kilo imwe Kagia. Urarira kila ciringi 214. Kilo imwe. Gake wega i. Koguo ri ucoke. Ayenderia ndo ciringi 44. The wording yo ya gake wega ri. It's already an alarm. It's an alarm. Kagia raba utuweka incoherent in thought and in speech. Chipo na moko johora. And I get na. Okay, has been on a wild goose chase and a manhunt to identify the culprit. So do you kuira he whistleblower uri uraguriye cukari wa mbere enderio 45 aratrendithio ndu ucio #cukari kwa Kagia arahuha coro. I don't know tondu makome criminal by default ri ni mweke magari maragera ini cukari maragura 44 cukari wa mana mere mebia. Simon yake gatario gatina nyita we Gatira nyita wega. Likara ni ani gonia ici igere. Na kara urero he muno tondu sales station likara ni is quite Duke de banyere that kind of traffic. Wana gatinge uria flow ya clientele Ya uma ko all of a sudden. Yes, a sudden boom. No the baroko betetie cukari. Yes. Riu Kagia geria kuhunga muru weri. Araririka no andu kuma describe. Karamenya ritwa. Orio ni nani lukuja wa kwanza? Kuna mzee mwingine mfupi mnono. Okay, iko ndefu ama hakuna? Hakuna ndevu za white. Osio ndega tupu. Jembe leo. Uyo horori. Na yena araruta manirira kanitha. Aradikithia kimenyithia. Yes. Na nakiandikithia with a stern warning of dear consequences. Nimuramenyithia nekwiria gutabania ukora na uici nduka-ini gwa Kagia nikuragiire na mutino wa kaguka gake kuriganirwo ni mathogora maingi. Uguo turaria Kagia erekeire kuhara. Cukari ucio arakoretwo aitirwo ni maguna. Ni muyo wega ta wega cukari kwa ihinda riri ni dhahabu. Na ni ngwenda tondu turi a Kristiano na andu a guthiranira ngoro gwete maritwa matatu ma ekuirwo
mamenye kana nĩ megwĩtetera kana makĩrute acio angĩ. Mwana ũcio ũrio nĩ aragwetire maũthĩ mahana nyina wa Amerika. Ũroire kiro 4. Na bei ĩyo na inyuĩ nĩ mũĩ wega cukari ndwĩrĩ gakuma ũguo. Bosco wa nduthi ũratuĩkire agent wa kopia. Nĩ ũrambũrũkaga arĩa mena mĩciĩ. Kagia. Nĩ mũrakĩmenyithia mũndũ wothe ũranyuire cukari ũcio nĩ kĩagararu kũna. Ona no ũhĩtie wage kũgĩĩo moko gũkũ no ũkaga muoyo. Mũthuri ũyũ nĩ mwaria na nĩ akũithagia nyĩmbo na nĩ muone thikĩire harĩa. Kagia kuga atĩrĩ, ongerera Wakayesi. Wakayesi onake mwĩkĩre hau nĩ ũmwe wa mĩkora. Harĩ mũndũ nginya wena mbika gwitonga igĩkinyĩra thĩ. Kagia nĩ ũkũroria marakatũrio ihoero-inĩ. Eba kĩana na mote.